Kajing kendu jong isamla ke balang Katolik. Lani ke Youth Convention ke bari kesin penlong ke bahan Rio. Ke bala penlong ha ke parish Kadhor lala aban saki ke jingwan poi jong palat hajar ngut kisamla kum ki delegates bat hajar ngut ki riunget ke balang Katolik ke balawan poi ha ke sengi ublai. Nalor ki hajar ngut ki pajriunget ke balang ke balawan bani sembenta ha ke mas bakhot ke balapan benta da fadar pendailang khongkhalat. Haga jing lang jong Father John Paul Imsat ubri parish priest ka Kadhor parish nang tau Father Kensai Kurba ubri assistant parish priest jong Kadhor parish harkat ki Father Syndrome ki sister ki brother ki delegates ki invitees bat ki pajrunget jong ke balang Katolik ki bahap hapok ke zone 6 laidon lang ru unong mikmat pajba kathany uba sostana sotun ubadai ru menteri sarkar ke sarkar jela lembat ki wei Igerpat ya me topet ya kecik terwa kenya jangga balang jong me matu kebur yang jeng kenya ubadap da kecik ye cengu me lamon ban pen yesuk yangi ban mehi to ai bamangi ya ki ba en sa daga met bakas nam jong kun jong me ban ya ki ba en pendap da mensie maku cengu ngin kelang long ka wei ka met bat ka wei ka mensie ha ukres Do unpen jana yangi banlong kecing terwa bom cukut hame. Kenang bangin yo ya kenong pateng lambat ki balajit jome. Kerpange ringkad kamaria te seti bokut kekemi jong ublai. Ringkad Joseph bokut kurim jongka. Lambat ki apostol bokut bat ki martir bakrau buram. Ringkad ki rukut baro hakabangi syania banyo cingyarap na kecinya sadlam baklam kot jongki hakmat jongme. Ngigerpat kotrai toai baune ujin kenya cing penyesuk jongi ut pedroi kesuk kesain ban kecing penem ha ke perthei baro kawei tos ngobha ban skem ha kecing ye kecing iye ya gabalang polrem hande asla perthei Rengkatu syagri jome ulio bakhatsau pawaku jengi u Victor badu Bernard ki bishop jengi kan hun ki bishop ki lengdo baro berupai baro yoba melapat long u jome tus ngau tus ngam ya ki jing duai jong gane ki ingasem kan hun jengi samla jong gane gazun kaba melapat khot badu pa bais bun hagaji snei ki jome to lumlang haladi yagi kun jome baro kibala sapriang hasatlak kapertei yagi himen kepada jongi senran bat khindei kibala klak no ba yaki to baro kibala pensio phayame shoba kinklat na khane khajingin to priang yaki da kajingi syakahima jengme hangta ngikhermen bandon ba ngin yahun lang da kaburom jengme dau jisu kristu trai jengi da ubada ubateise hakaberte ya baro kibabha Dahu lamaru barahu kan long me ublay pabrambor agaji lang kaway jomen simbaku barwa kaburam barkaji yara junam la junam
ban ngiyo ciana negin syar baro kad bangin ak melanti ya kecing kermen bakul ba kecing wan pa jono penem jong iu Jesu Christ jong elon kaiwa kajong mega hormat kaburon junon la junon Jika diocese ini gila keleng ila ni ka youth convention idanan batua kisamla na kendong ken syarab kiwan kitoi kecing semua jengki menpen semai ya kecing bat kecing yang bertrai Yesus ngam sarai ke piru bawan hari kimwan kata kawai bat kecing buat lesehi kecing buat kabar tenrai ke ban ya kendu yau Jesus Christ ban yang iu ban semua yang kecing Krista kam tam ke kesini ko mau bene kesini buram dan ka baptisma jong krai Yesus kabadero kecing semua jengi yang lagi jong ka baptisma te sesin agak hero yati bapilawan syuruk kum kita disamna ban dia tersyali wai ban lese pila break dari kuatro ban yo long kita tiba kam Ahmad ban bon kita delegates jango yo try na batakan ni ya shirhan kum mapila pilihan yang Yesus aga baptisma berkuat ya ibat ya kali te ko para samna ka ayam Christmas ka bangira ke ya kecipan pau jamaah kabar belai pun pau ya lade dan bau Yesus kalau poi sudah hopet dakan negasi ban mentabat dakan negasi orang jamaah kerai Yesus kasi baptisma julu lagi baik Christmas kada kasi orang bau belai pun pau ya lade ha ki jat ban riuju ban sawai bat kentian ke bami kada ka epipani ke bari sudah menasi belai baladam kadai kesini borong ha bau blai lokan pawel de ha kicentil baro kacing pule ka ba kadang ong ngan nyanyi mo bau blai ulai nang manta ya baro Christ Jesu kajing kermen ha kajing gejungi gidon atli kikentien kajing kermen bat kajing du jing kermen Kikun sama Jong Kinregli Parish ka Zone 6 Bajang ka Diocese Sibarokaway Pidon Hakalintiyay Nakabenta Kumnoba Pinlaban Pinchanay Lade Ban Pinskam ya ka Jikarmen ka Jompi Kajing kermen kajungi baru iwe ikun sama kum ki priyo baru ki pai priyo me kijong blay baru bor yidi bandam ha kajing kermen kabas kem nak benda kanu kalintia kajumpi kamtam akalin dia kejupi nak benta kejiwa kejupi ya kelinti ke bapa akapapi wa eu play lara pipu ya de nado menstep ban sedang ya kejingim kejupi ya kelintia kejupi nado menstep habibi sedang
banwat yang Jisu pisdang ya ke jingim ke jompi da ke jingwai ke jompi ya ke jing ayu ke jompi uble ya ke jingim ke jongi ke jingim ke bawah ai ini baru iwe biwe ya ke jinglong kristan ke jongi baru iwe biwe